Ariama Mui, he is one of the best founders of this church. Na korono muririkane Sky, umekuwa mkubwa sasa. Umekuwa mkubwa hivi. Ona vile umekuwa mkubwa. How are you? Mudu uyu kono muririkane. Kama ono. Rĩrĩa twambagĩrĩria kanitha ũyũ, systems ciothe iria twahũthagĩra na imwe iria tũhũthagĩra nginya ũmũthĩ no watũthondekeire tondũ mũtũ ũyũ ĩno nĩ computer ĩtwaraga haha hatirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩkomete haha. Bwana Yesu atukuzwe. Na mũndũ ũyũ nĩgetha tũke haha, ũyũ nĩwe ndatigire chairman wa kanitha wa Gatũndũ. Then he worked tirelessly day and night. Na rĩrĩa twokire gũkũ maikaranga Gatũndũ erire Ndung'u tondũ matigĩte na Ndung'u. Ndung'u no warĩ mũnini waku. Ndung'u no warĩ vice chairman Gatũndũ. Makĩonanga na gũkũ nĩ kwarĩrĩmbũka mũno magĩtubuata. No moka ũyũ ndaikarire akĩamba gũcendũka. Na mĩaka ĩyo ĩrĩ twaikara haha niĩ ndinakua ngoro gũkinyĩra mũndũ ũyũ. Na twĩna gũkũ Kisumu ngĩra Ndung'u tahũrĩra Spotika. Ndamũririe o ciũria igĩrĩ. Nĩ ũracoka kanitha kana? Akĩnjĩra nĩ ngũcoka. Praise the name of the Lord. Ngĩmwĩra Sunday no ĩroka tondũ mami wanyu akwĩrire ndũkanaume moko-inĩ makwa. Na niĩ mũndũ wothe gũkũ anerwo nĩ mũciari wake aikare moko-inĩ maya. Ndiendaga aikare kũraihu nani matongoretio nĩ Bishop wa Naifle Diocese. Nĩ nyenda mũno maikare moko-inĩ ma tondũ nĩguo aciari ao manjĩrire. Rĩu mũndũ ũyũ nĩ ndakena mũno rĩrĩa ndakuona kanitha. Na nĩ ndera Ngai nĩ wega mũno nĩ gũcokia Wambũi kanitha. Tondũ rĩu Wambũi nĩ wona rĩu mĩaka ĩyo ĩrĩ rĩu ũngĩohete kĩrĩa kĩa white. Rĩu nĩ wona ũkwambia na papo. No nayo nĩ ũkwamba gũikaranga. Rĩu nona mũndũ gwĩtwo Spotika ũngĩrĩ na tai ya papo. Rĩu no nĩ twakena nĩ itua rĩa gũcokia ciana ici nyũmba-inĩ ya Ngai tondũ nĩ mwĩ ciana ici ciaciarirwo nyũmba-inĩ ya Ngai. Ũguo ndenda mũgeithie kanitha njoke ndĩmũhoe. Ndĩmũhaka maguta mũcoke kanitha. Kana tiguo? Uka. Ona nginya nwari neno gwakia mic. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Jeka yogo nĩ tondũ wa Ngai. Jeka ũguo nĩ tondũ wa Ngai. Ndĩmwendete mũno na ndĩramũmicĩte mũno. Tũtirorete na ũru. Nĩ twambire gũkorwo twĩ mwena wa Naikuru gũset a few businesses. Nicio cikoragwo cituohete rĩmwe on weekends. No rĩrĩa tuona time nĩ tũhotaga ku-attend online na tukahota ku-attend our home church AIC ĩrĩa ĩ harĩa Mount Zion kũnĩkũ mama worshipaga. Koguo rĩrĩa twĩ Naikuru nĩ tũthiaga mwena ũcio. No tũtũrĩtie wĩtĩkio na no twĩtĩkĩtie Ngai tondũ tũtirĩ tuona mũndũ wothe ũconorithĩtio nĩ Ngai ũrĩa we mwĩhokete. Bishop nĩ tũgũtĩĩte mũno na maguta maku. From the days of Gatũndũ we see God's grace. More grace to you and God bless. Amen. Yaria. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mimi natetemeka, sijui kusimama mbele ya watu. Nimefurahi kurudi kanisa. My bishop, thank you so much for welcoming us and God bless you church. Amen. Utasalimia watu. Kuja hapa wakuone. Salimia. Praise God. Praise God again. My name is Amy Love and I have a song and a memory verse. Okay. Oh, what a glorious God. Oh, what a wonderful Savior. Oh, what a glorious God. Oh, what a wonderful Savior. All creation and goodness around him. Oh, what a glorious God. Oh, what a glorious God. Oh,
What a wonderful Savior, oh, what a glorious God, oh, what a wonderful Savior. Give us your strength and we fly like eagles, oh, what a glorious God, oh. Jeremiah chapter 11 verse 20 to 29, it says, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to not harm you, plans to prosper you, plans to give you hope and a future. Thank you. Iwe. Riu gaka kahana Samara ni kahonoku gukira aciari. Gaka niko gatoirie muciuyu. Riu gaka manyitana na Samara githe mutiona hari na reverend ma rucio. Haya, oka nawe. Korigithie rumwe rwa Kamaru. Haya, salimia wale, say hi. 1 John chapter 4 verse 19. John Jaden Kimani. I'm 4 verse 19. I went to Daddy, but I went home. Any. Ate tago Kimani na John 4:17 irauga I went home. Oi Katia. Bas. Gaka memory verse gafundithagio mamu wao, gaka afundithagio ni ithe. Amen. Shikaneni mikono tuwaombe. Amen. Ikaitwerekeria moko haha tuhoere andu aya. Mwathani thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho tũgĩkũririkanagia mawĩra manene mũno Kimani arutire kuma rĩrĩa twarĩ itũra rĩa Gatũndũ, rĩrĩa twatungatire Gĩthũngũri Mwathani, ona rĩrĩa tuokire gũkũ. Nĩ wĩkĩte wega Mwathani nĩ kũmũrũgamia, tondũ na hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũrwaru nĩ twakũririkanirie wĩra ũcio na Ngai ũkĩririkana ũkĩmũhonia. Nĩ wĩkĩte wega nĩ kũmũrora na kũmũikaria na family yake na mũtumia wake na ciana ciao, na Ngai wa matu-inĩ nĩ twakena nĩ kuona nĩ macokete nja-inĩ ciaku. Nĩ twakena nĩ kuona no marũmĩtie wĩtĩkio, ona thengia wa gũkorwo haraya Mwathani nĩ tũĩ nĩ ũmanyitĩrĩire. Hĩndĩ ĩno Mwathani megũgũtungata na manaroho, thiĩ na mbere na kũmaihũria ona kũmũhe hinya wa gũtungata. Marathimĩre maũndũ marĩa mekaga na ũrathime wĩra wa moko mao. Ta kanitha nĩ twakena rĩrĩa tuona matũcokerera mena thayũ, mena ũgima mwega wa mwĩrĩ na matũirie kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩ wega Ngai nĩ ũriumagaraga hamwe nao, na rĩrĩa wothe mekaga na moko mao nĩ ũgũtherema. Na kĩo kĩao ũtungata-inĩ Mwathani ndũkanariganĩrwo. Ririkana andũ managwatia gwatio, ririkana andũ manakundia maĩ, ona andũ manahe kĩruru, nĩgetha Ngai ũtũũre ũmakunĩkĩire na ũmanyitĩrĩire, ũhĩgagie ciana ciao, na ona rĩrĩa thĩ ĩno ĩgacinwo nĩ riũa, Ngai ndũkanamaime ime rĩa matu-inĩ. Nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho, matikanarĩe thĩna, ũkĩandũrũka na mokĩrĩre. Ngai wa matu-inĩ ona kwaga gũtikana mahithũkĩre, reke matũũre mahũnĩtio nĩ tha ciaku ona wega waku. Rathima kũrĩa metanĩtio nakuo, kũrĩa maciarĩirwo na arĩa mamaciarĩte, nĩgetha ona Ngai ũtũũre ũmaroraga. Nĩ weka wega Mwathani, ona ithuĩ nĩ watwĩka wega nĩ kũmona marĩ agima. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. May God bless you and do you good. May the favor of God be upon you as a family. Na mũtũũre mwĩoneire wega mũrĩ thĩ ĩno yaragario. Umefurahi kuona bishop wako tena? I know she is excited. We Kimani. Mugai. Amen. May God bless you. Amen. Tuwapigie makofi. And finally, dakika mbili ndio niwaletee neno. Tuko na waziri wetu wa barabara hapa Kiambu, na ametutembelea leo, na ni vizuri waziri uje utusalimie. Waziri ni mtu hatakangi kuonwa sana, ni mtu hujificha kidogo, lakini wakati tumemuita yeye huja hapa mbio. Mnakumbuka wakati hii barabara iko hapa nyuma, hapa stage ya malori iliharibika sana, tulimuita akakuja akatutengenezea hiyo barabara na akamwaga mawe, na mpaka saa hii malori yanapita hapo. Lakini ukirupita hapo
unaweza angalia nini ingine unaweza fanya, hata ukiguzisha tu karami hapo kadogo, alafu uweke mataa za street light zikielekea hapa tuko, kwa sababu hao kabarabara ndio kana connect barabara ile na kanisa. Na huwa tunashukuru sana kwa sababu ukitumwa na gavana wetu, gavana wa Matangi, huwa unakuja. Kwa hivyo dakika moja nikupatie usalimie hawa wapendwa. Karibu waziri. Thank you Bishop. House of the Clergy and all members of JCM. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nimefurahi sana kuungana na nyinyi. Kwanza niseme majina yangu ni Mwenda Kiara. Nimeokoka. Kristo ni Yesu ni mwokozi na kiongozi wa maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Niseme other titles may be given, but the title I'm usually so much proud of is to know I'm associated with the Most High God when I say I'm born again. Nilikuja leo mara ya kwanza nikasema nije nishiriki na nyinyi, other than the time I was we met in Kiambu and I was sent to come and help this church. By then amko metengeneza madhabahu namna hii, and I'm very happy and delighted to be here. The challenge was hiyo unataja hapa ya, na ndio nimepitia kwa sababu sijawahi kuingia hapa kutoka wakati huo, nikapitia hapa nikasema let me go with the very route that I prepared for that, nije nikusaidie kutengeneza pahali pa washirika kuwa napitia pale, and I faithfully did it. Kwa hivyo niseme nimesikia nalo ombi hilo umetaja, that can something be done. The only challenge is that is road reserve for Kenha, and I had intention of kutengeneza hiyo stage juu naona malori zimekaa pale, matatu zinakaa pale, but you realize that you must do it in collaboration with the Kenha kwa sababu it's their reserve, it is their mandate to make that road. Lakini wakati tulitengeneza hiyo which is temporary but motorable, we did it. Niseme pia wakati huo nilikuwa in charge of roads and agriculture, but kwa sasa nimeondoka kwa barabara, niko kwa kazi ya agriculture, livestock and cooperatives development. Wale wa kutoka haya maeneo wakati tunakuja na governor hapa kupeana vitu, hata wakati ule the one that he has tasked with making sure that Kiambu is food secure. Nimalizie hiyo hapo na niseme ya kwamba one item unajua karibu ni kuita your excellency kwa sababu ya kazi ya Dr. Kimani wa Matangi, mnajua the last number of months kumekuwa na challenge, but as you pray, I hope you've also been praying for him. And yesterday where there was a stalemate in terms of administration, mambo yetu ya hospitali mliona jana iliweza kutatuliwa, lakini yo jana siliweka mambo wazi. He has been saying that doctors are on job. Mliona wale walikuwa wamestrike ni kama 30 out of the number that was being given, na kwa hivyo nawashukuru kwa niaba yake, kwa sababu we know that this sanctuary people kneel here to pray for this government of Dr. Paul Kimani wa Matangi. Nimalizie hapo niseme nilikuwa nimekupea my announcement, I think you'll make it on my behalf. Let me nisijinyoe, hiyo nyingine utafanya. Na kwa hivyo niseme mbarikiwe sana, nikipata wakati mwingine niwatembelee, nitembea hapa tena, na nikiambia Dr. wa Matangi pia ashaabudu hapa mara ngapi? Mbili. Leo you can imagine he's at my neighborhood. Mimi ni mtu wa PCA, but nikasema kwa sababu nilikuwa nimetoa ahadi kabla sijajua ako pale in my neighborhood, I love to honor to come and worship with you, na niseme Mungu atubariki pamoja. Nimekuja ili hata mimi to tap on that anointing oil, Bishop. Amen. Kwa hivyo siwakishe umeniombea hata mimi. Thank you very much. God bless all of you. Amen. Si tuseme waziri abarikiwe. Amen. Thank you so much waziri. Na wakati unafanya food distribution hapa Kiambu, niko na washirika wengi hapa hawa. Wakati unapatiana mbegu za ukulima, hawa ni wakulima, si nyinyi ni wakulima. Ukipeana huko, make sure ya kwamba kuna share ya JCM na fertilizer yetu inakuja hapa. Tunaona mkipeana huko lari wapi kwingine, niko na wakulima hapa na wanalima. Huyu mzee ni mkulima hapa, wana shamba. Tafadhali hata sisi tupewe kamgao ketu ka JCM, lakini najua kwa sababu tutaonana na governor kesho, sababu ya medical camp yetu ambayo iko hapa Ruiru. Hata wewe ukiwa waziri, hata tunguruwe, niona mnapeana tunguruwe, tupewe twetu, tuletwe hapa na vifaranga zetu. Sisi ni watu wa Kiambu,
Si nyinyi ni wapiga kura wa Kiambu? Utengeneze siku ya watu wa JCM kutuchukua tunguruwe twao na kifaranga na mbegu. Bas, ameniambia nitampea list ya wale najua ni wakulima. Na hiyo kazi tutapea Ndung'u bado. Ujue ni wangapi ni wakulima, tupatie Waziri Mwenda list. Waletewe tunguruwe twao, kuku na mbegu. Ili na tunguruwe ni twa young men ambao wako hapa. Vifaranga ndizo za young women. All women, wamama wote. Waziri, tupangie hiyo siku, nitapeana kanisa, watu wetu wachukue. Nimeshukuru. Asante. Alituonaga indo cikigayo hau na ithe citiratukinyira. Tondu meciragia Ruiru no korwo gutire murimi kana mundu ngereithia ki gakurwe. Ona ti kama mundu akaiga bedroom ge gaku. Tiguo. Ona ithe ni tuhurwo mbica ta iria nyonaga andu makihurwo mbica maumite mucemanio wa matangi o mundu na gakurwe. Ona ithe ni tuhurwo uguo. Kwa hivyo waziri, hawa watu wote ni wakulima wengi. Na tuina kundu tungiiga tukurwe kana tiguo wa Jimmy. Ithe handu ngiga gakurwe. No tari handu agiga gakurwe guku. Tikaba ukaiga balcony. Bwana Yesu atukuzwe. Na hiyo ni baraka. Sasa nimalizie kabisa.